Weh, punya kangkung punya jadi gini. Madak dumadik dia mahal nih ngenen. Pangidang siangon yang panai buku kayak. Lo nanya main lo. Coba tinggalin kangkung ini lo. Beli ngudang tuh itu beli seleksan beli ngencanang kangkung. Kengken, luang kan hasil kangkung ini beli. Weh, lu aja nih akan mau payas beli jani nih. Beli nu dang ibuk nganong kangkung do pejeg-jegek gini. Beli cara sing nawang, gen kan biasa beli nak lu mepaya sapang jegek, beli pang sing pesu dogen geginane. Sing yo gitu lo, maksudnya udah jag mau payas. Kini maksud beli nih karije lo nih sebenarnya adi jag akan ngon baya mukaman akan nih jani nih. Oh beli sing nawang den, jani kan ada peraturan baru pemerintah, jadi hari Kamis harus membusana adat Bali. Oh gitu loh, beli mare nawang peraturan itu nih. Nah, itu lantang lo. Jag jani ini tinggalin kangkung beli nih bu, kini do sukses nih. Madak dumatik juga nih mal ngenen nih kangkung ini lo. Pangidang kan kira-kira kutincapan hidupnya kadang deh. Jadi mahal bu payu kangkung beli ini kerada beli. Mon karangon geno, ngon jukut sing telah apa lo? Bang, ini pisagane apa beli nang bede. Wah, sing idang, jago sing dan nguluin apa? Karangan apa beli pes na yen man ngadep kangkung nih beli? Target angon beli macaki lo. Bi meceki intian sing karangan meliang panai buku beli. Dalam ya uleng ugane nage beli buku. Buku apa beli yang lo sih? Panak orang maju ternyata gitu. Lo, nanya tinggalin nih kangkung itu. Ini moglong-moglong nih, cara bodin luki gini ya. Moglong-moglong san kangkung Waktu beli. cara bodin luki ini moglong. Kan luang beli yang punya moglong daripada tiang berat. Yanan beli orangnya singidang liang tiang bas. Tiang singidang nyakan yanan orangnya ajak pisagane. Ayo beluang beli, mau ke kangkungnya pang liu ya man ngadep. Beli pang ada apa beli metajen apa? Itu dong kayak. Lo saja ya, beli mari inget nih. Bung karangon beli maceki nih beliin kangkung itu. Men karangan apa nih beli payu beli kangkung ini? Ini lo beli sebenarnya jepdosan lah buku keguridan lo. Bang ada ngon beli ini lo ngayah pas di Banjar tuh. Sebelum ada yang beli ini nih, jadi beli sing bisa mengguridan. Apa mau kayak beli di Banjar pas nyamannya mengguridan gitu? Oh ini gitu ya karena beli ini yang demen, yang mendukung tuh beli. Nah begitu ya. Panai kadang di Badung nak orang mulai ben mani mau telepon melalui lo dan meliang buku keguritan sih. Aduh, lu nih nelpon jag beli jag bingung no limon no kene uya tai mo genep. Lo lu nelpon aja nah. Halo nah. Ja pen belinya tuh. Tuh lo di pana. Halo? Swastiastu, nggih. Kenapa, Mek? Loh, ijo leng tunian loh, meme nelpon cek sing ngangkat lo pasti bengitungin melalui dogen di Badung lo. Memek nih cek gawat kan uling tuni engken. Nih, ilo pimpin payu kamu le. Oh, ben mani sore yang marah mule tuh kuliah. Gitu engken, Mek. Oh, nih bapak nih marah ngoren, beliang kone bapak nih buku na lo, buku geguritan. Nak ngancang ayah kone bin mani di Banjar, lek kone atene bapak nih sing bisa mau kidung. Oh, nah, beres. Oh, nah. Hei, Ge, aku disuruh beli buku gurita lo sama memekku. Emang pakai apa buku Nggak guritanya? tahu kayaknya bapakku mau bikin restoran deh di rumah. Mau Wow. bikin restoran gurita gitu. Woi, keren. Nanti aku bisa gratisan sana ya. Ih, gampang, itu gampang. Mek, Yusua, Mek. Mek, Pak Tara, nih buku guritannya, Mek. Adi buku ke gitu beli yang bapak. Bapak lagi buku keguridan. Ini apa nih guritan nih? Ye,
ade bule. Hai Mbak, ini Hai. Mbak. Adi, bapak jak meme bengong. Adi, kenapa nih? Ini kini ya, bapak ini kan ibi ngore nelpon ngeliang buku gegurita, nih jek buku gurita, beliang kena adi nih. Lo ade. Adi jak buku keto beliang ibapa. Nak geguritan do sebenarnya ibapa tuh nak anguna belajar megending. Karena anguna ngayah di pura keto nyen lo. Gitu. Men terus tuh apa tuh? Tuh kalau beli yang gitu. Mi lo ade nam toleh nih sekendang nak macet di buku gurita iba pengoren geguritan makane lo ade selegang nak belajar bahasa Bali apa sing salah paham kene. Oh gitu, capek deh.